Može li derutni industrijski kompleks postati novi centar Zagreba? O obnovi lokacije bivše tvornice Gredelj raspravlja se gotovo 3 desetljeća, a međunarodno priznati stručnjaci za arhitekturu, nekretnine i izgradnju su na inicijativu Europske banke za obnovu i razvoj ponudili rješenje kakvo su već uspješno implementirali gradovi poput Beča, Osla i Ciriha. O urbanoj revitalizaciji zone Gredelj govorit će diplomirani inženjer arhitekture Marko Dabrović, koji je zajedno sa Sašom Begovićem, Tatjanom Grozdanić-Begović i Silvijem Novakom osnovao arhitektonski studio 3LHD. Hvala svim entuzijastima u ovaj subotni popodne. Ja sam Marko Dabrović iz 3LHD-a. 3LHD vam je arhitektonski ured, ali jako puno mladih ljudi tamo radi, nekih sad nas je skoro 70. Bavili smo se raznim stvarima, pa ovo je recimo Most hrvatskih branitelja u Rijeci, Splitska riva, Dvorana Zamet, cijela jedna zona turistička u Rovinju, rekonstrukcija marine, ACI, nova plaža, šetnica, hotel Park, hotel One, to je hotel One, šetnica, hotel Park u Rovinju, Karlovački akvarij, jedan zanimljiv projekt koji je napravljen sa europskim novcem 100%, i naš ured rekonstrukcija bivšeg kina Uranija iz starog uronilog napuštenog kina preko 20 godina. Kad smo ušli njega izgledalo ovako, jedan potpuno neinspirativan prostor za arhitektonski ured, potpuno bez prozora, ali sa jednom obimnom rekonstrukcijom, sanacijom i u smislu strukturalnom i u ovom energetskom. Ovako smo to zamislili, ovako izgleda gradnja i ovako izgleda taj ured. Ako nekoga interesira ili slobodno može mi se poslije obratiti pa može pogledati sljedeći tjedan. Ono što smo htjeli, ne samo obnoviti ured, nego i zadržati tu javnu funkciju koju je kino nekad imalo, pa imamo unutar ureda jedan prostor bivšeg foajea kina koji je sad kao prostor za izložbe, događanja, evente, manje tribine ili promocije, koncerte. Ovo je nešto što se događa ovih dana. I ovako izgledaju u tom prostoru ta događanja. Ali imamo jedan prostor javnog kafića, tako da svi ljudi apsolutno mogu doći u taj prostor. Evo, završili smo prije nekih godinu dana zgradu Infobipa koja nažalost još nije useljena, potpuno čekaju da se riješe ove COVID mjere. Radimo na projektu rekonstrukcije Hotel Marijan u Splitu i ovo što svi najviše vole gledati u zadnje vrijeme, to je ova tvornica Rimac i kampus za preko 2000 ljudi u blizini Zagreba, gdje smo napravili jednu zanimljivu integraciju proizvodnje, ureda, ali i raznih van poslovnih aktivnosti, sporta, rekreacije i domaćih životinja. Prostor tvornice je jedna od većih prostora što smo ikad radili, znači 400 puta 200 metara, to je, ovo vidite dron sliku od prije nekih 2 tjedna, kako izgleda ta tvornica, i uspoređujući sa jezgrom Dubrovnika vidite otprilike da se radi o jako sličnoj dimenziji. Taj Dubrovnik mi je zanimljiv za jednu sljedeću temu, ne samo što dolazim iz njega, nego te urbane kvalitete i urbane gustoće. To je regulirano već davno bilo statutom grada Dubrovnika. I ovo je zanimljivo što piše na ulazu u gradsku vijećnicu. Piše zaboravite privatno, brinite se za javno. To je danas poruka koju možemo poručiti svim svojim političarima, ali je zanimljiva ova tabla koja govori da je opet sklizavo. Sad, razvoj Zagreba počinje sa željeznicom. Znači, kad je Austro-Ugarska povukla prugu, onda je počeo taj nekakav jedan suvisli i intenzivniji razvoj grada Zagreba. Nastavio se i iza rata. Znači, imate ambiciozne planove. Trnje koje je cijelo uređeno, došli smo do Save, preko Save je prirodni park i rezervat. I onda se događa preskakanje Save, znači Velesajam iz pozicije studentskog centra prelazi na ovu poziciju na kojoj je danas. A što se događa sa krizom 70. godina?
država više ne može pratiti taj razvoj i gradnju socijalnih stanova i onda se događa ova divlja gradnja. Problem te divlje gradnje i tih prelazaka i preskakanja teritorija je nevjerojatno mala gustoća grada Zagreba u ukupnosti ili recimo Zagreb Donji grad koji ima 15.000 stanovnika po kvadratnom kilometru, što je usporedivo sa Parizom i Barcelonom koji su bitno veći, ali Zagreb je završio u nečemu što zovemo američki grad ili Sprawl City, odnosno Detroit. I sad vidite tu razliku, preko 10 puta je razlika u gustoći koju imate u Donjem gradu, naprema one gustoće koju imate u cjelovitosti Zagreba. I sad ta tema urbanog sprawla, to je puno veća nesreća nego možda kvaliteta izolacije na fasadi, jer vi imate ogromne, enormne troškove u gradu za distribuciju energije, za grad koji je 10 puta rjeđi, imate 10 puta više ceste, imate 10 puta više kanalizacije, 10 puta više ulične rasvjete, 10 puta morate očistiti više snijega. Znači, ovo su karakteristike tog Sprawl City-a, jednonamjenskih zoni, to se upravo u Zagrebu dogodilo. Imamo mjesta gdje živimo i mjesta gdje radimo. Imate nisku gustoću, imate ogromnu ovisnost o automobilu, bez ovoga P, to je posao na periferiji daleko od stanovanja, imate pretvaranje poljoprivredne zemlje u građevinsku i veliku potrošnju goriva. To su sve odlike Sprawl City-a i mi živimo u jednom takvom. Iako sebi maštamo da živimo u jednom srednjoeuropskom gradu i to je slika tog grada. I sad, umjesto da okrenemo urbanistički razvoj u drugom smjeru, mi i dalje idemo u razvoj periferije. Ovo vam je urbanistički plan grada Zagreba koji regulira svu gradnju, ali frapantniji od njega je plan komunalnih doprinosa. Znači imate ovaj Donji grad gdje je komunalni doprinos najveći, a imate ove vanjske zone gdje je komunalni doprinos najmanji. Sad, ko zna izračunat, ali nemam ništa za data, možda imam nešto. Pazite, tu recimo na periferiji nemate ambulante, nemate tramvajsku mrežu, nemate mrežu vatrogasnih domova, trafostanica, svega što vam treba, trgovina, dućana, a ovdje imate sve. I sad zašto bi komunalna naklada ovdje trebala biti jeftinija nego tu? Potpuno krivo. Dakle, vi sa tom komunalnom naknadom potičete ljude da grade na periferiji, što potiče opet onaj Sprawl City. Sad, ovo su vam gradska zemljišta u nekoj centralnoj gradskoj zoni tog heksagrama koji smo jednom davno rastraživali. Ovo vam je Velesajam, ovo vam je zgrada oko televizije gdje su htjeli graditi zgrade vlade i ovo vam je zona Gredelja. Znači, a ovo su zone razvoja stanovanja od rata prema Ovo su zone gdje se pojavili ti shopping centri. Znači vidite da se jako toga malo pojavljuje u tom centru, da se sve događa po periferiji i rezultat toga je da su vam trgovine napuštene jer ste ljude stavili u automobile da idu kupovati u shopping centri. Ovako izgledala, sad sreća da Google Earth ima taj kako se zove, flashback memory, znači ovdje imate 2002. godinu, ovo vam je zona Arene. Ovako izgleda to danas. Znači mi smo poljoprivredno zemljište pretvorili u zonu shoppinga. Onda smo pogledali malo King Cross, je tako isto zelena oranica, evo King Crossa. Onda imate West Gate, evo West Gate. Znači, potpuno krivo i urbanistički pogrešno, a da ne mislite da samo u tome sudjeluju komercijalni investitori kojima je naravno puno jeftinije raditi te kutije na periferiji. Evo, post Sesvete, znači bivša svinjogojska farma se pretvara u prostor gdje bi mladi ljudi trebali živjeti daleko od periferije. Naravno, kad dobiju djecu, onda moraju još dnevno gubiti, recimo ako četveročlana obitelj, mora dnevno gubiti po 8 sati u transportu. Zamislite što to znači za učinkovitost jedne obitelji. Sad, ovo je zona Velesajma koju smo se mi okrznuli sasvim slučajno. Natječaj za stadion bio raspisan na zoni ovoj tu Velesajma. Mi smo rekli ne, nikako. Velesajm ima urbanu infrastrukturu, ulice, lako se da zamijeniti sa nekom gradskom urbanom strukturom. Stadion treba pripasti zoni rekreacije uz Savu. Naravno da nismo dobili taj natječaj, da smo eliminirali jer nismo bili u skladu sa propisima natječaja, ali je zanimljivo što smo uspjeli staviti na zonu Velesajma. Evo su vam u realnom mjerilu
nekakvi gradski poznati blokovi, hoteli ili shopping centri ili zgrade kulture, vidite da to sve stane u tu zonu. Znači, Zagreb ima ogromnu količinu prostora, ali ih apsolutno nikako ne koristi. Jedan sličan primjer, isto koji smo se bavili natječajem, to je zona Delta u Rijeci, koji bi se isto tako dao bivša luka za istovar ili pretovar drveta, koja bi se dala pretvoriti u jednu gradsku strukturu u centru grada, ponovo nekakva densifikacija tog grada. Ovako to može izgledati sa nekim centralnim parkom i ovom zonom visoke izgradnje, sa tim nekim jako zanimljivim urbanim zonama. I sad idemo na taj Gredelj, glavni fokus temu. Frapantno je da i danas i nakon svih tih studija koje smo radili ne postoji politički konsenzus na nivou države i grada kako taj Gredelj pokrenuti. Znači, radi se o napuštenoj tvornici lokomotiva vagona koja je djelovala do nedavno tamo i kad se povukla, sve je pošlo k pragu, vidjet ćete kako to izgleda. Po generalnom urbanističkom planu Zagreba radi se o graditeljskom nasljeđu kao jednom cijelom sklopu i ovo je taj prostor kad ga gledate kroz neki GIS sustav, znači ovako izgleda, vidite gore Donji grad, vidite glavnu poštu, glavni kolodvor, autobusni kolodvor i Lisinski i ako srušite sve što nije zaštićeno u tom prostoru, dobijete ovo. Pogledajte sad o kojoj se praznini radi. Znači nije svjesni jer ne pješačite u toj zoni, ali kad bi išli pješke u toj zoni, onda bi vrlo jasno shvatili o kojem se ogromnom prostoru radi. On ovako izgleda, znači ovo je Donji grad, vidite guste blokove, izgleda jako poetično s ovim zelenilom koje je u stvari samo oniklo divlje zelenilo. Ovdje su hale koje su potpuno propale nakon potresa, urušile su se, znači više neće ih se moći ni rekonstruirati. Evo to ovako izgleda danas. Ono što je ogromna prednost ove lokacije je taj omjer vlasništva, znači imate skoro nimalo privatnog vlasništva, nešto malo u stanovima i jedna parcela dole uz Vukovarsku. Znači to je ovaj tu prostor uz Vukovarsku koji je u privatnim rukama i nešto malo po ovim stanovima, ali većina tog prostora je ili pod infrastrukturom ili pod gradom Zagrebom. Grad Zagreb je kupio zonu tvornice Gredelj, to je ovo svjetlo plavo, a ovaj ogroman koridor se danas koristi, ovaj narančasti dio i ovaj tu, se koristi za održavanje lokomotiva i vagona. Ili možete misliti da se to događa u centru jedne metropole. Opet, za neko mjerilo, ovo vam je 2 puta veće od jezgre Dubrovnika, ili ako brojite sve pruge, znači od tu do tu imate 200 metara. Znači, jedan ranžirni kolodvor u centru grada. Naravno, da bi to počelo se razvijati, HŽ bi trebao iseliti negdje te svoje prostor za održavanje vagona i lokomotiva ili napustiti ovaj prostor koji uopće ne koriste uz Branimirovu ulicu. I sada vidite kako su ostale europske metropole to riješile. Znači, ovo je Beč koji je na jednom jako sličnom prostoru podigao prugu u zrak, ujedinio 2 kolodvora u jedan prolazni i ovdje napravio zonu razvoja sa vrtićima, školama, stambenim zgradama, pogotovo zgradama sa poticajnom cijenom najma, a gore vidite kako to izgleda u nekom realnom mjerilu. Sličan primjer u Minhenu uz glavnu prugu imate razvoj u bivšoj industrijskoj zoni, čak su ostali tu jedan dimnjak, otprilike slična dimenzija. Cirih isto tako, opet slična dimenzija, od 2000. do 2020. sve završeno razvijeno. Imate fakultete, škole, hotele, stanovanje, poslovni dio. Znači, radi se o jednom urbanom miksu koji je idealan za gradove, znači ne jednonamjenskom zonigu, nego grad koji je pun cijeli dan. Znači, što je grad puni bliže 24 sata, to je ta zgrada i taj prostor efikasniji. A velika gustoća znači da ljudi ne trebaju koristiti automobile. Sad, što bi se u Zagrebu moglo dobiti? Znači, Zagreb ima tu fenomenalnu lenuciju u Potkovu, znači to je ono što ide gore od rektorata sveučilišta, odnosno pravnog fakulteta, preko HNK dole do Botaničkog vrta i onda dolazi i do hotela Esplanade, zaokreće prema gore, prema Zrinjevcu i Trgu. Znači, taj prostor je na neki način, ta centralna os postoji i ona je zamišljena već davno
u doba socijalizma, ali ona bi se mogla proširiti bočno i spojiti gore sa Krešimirim trgom sa jednim novim ekološkim koridorom u kojem bi se onda našle javne građevine koje bi bile javno financirane, ali bi podigle vrijednost ove zemlje sa strane, jer svi žele biti susjedi velikoj tržnici, glavnom novoj zgradi, recimo Drame HNK, ali niko ne želi biti susjed nekoj dosadnoj zgradi. Sad, kako napraviti grad koji živi, znači, tih 24 sata, znači, sa jako puno funkcija koje se prepliču? Ovo je neka potencijalni zoning. Zanimljivost je da se može napraviti novi intermodalni terminal ako se pruga podigne gore u zrak, jer u Zagrebu je pruga već cijelim putem u zraku, samo u zoni kolodvora je spuštena, znači od Novog Zagreba, od Trokuta pa do studentskog centra pruga u zraku, na istoku je tako od Dinamovog stadiona pa sve do glavnog kolodvora pruga u zraku, samo u zoni kolodvora je dole, kad bi je podigli gore dobili bi potpunu prohodnost, a moguća i potencijalna varijanta da se autobusni kolodvor smjesti na ovaj parking Sjevernog Lisinskog i dobijete potpuno transparentan grad kroz koji možete hodati, a intermodalni terminal na jednom mjestu što značajno poboljšava kvalitetu komunikacije. Znači, pješaci bi prema jugu mogli ići po nivou normalnom nule, pruga je gore, znači podignete samo da idete na vlakove, a autobusni kolodvor je ispod, nevidljiv. Znači, ono što nas je dočekalo je taj nesretni potres u centru grada, koji je onda još unazadio sve. Međutim, mi nemamo bazen za obnovu tih zgrada. Znači, ne postoji prostor gdje vi možete, evo, da je ovaj slučajno fakultet oštećen u potresu, vi njega ne možete negdje preseliti. Ili ga možete preseliti negdje na periferiju, ali vrijeme obnove ovakve jedne zgrade je nekih 2 godine. I sad, ovo je, znači, GUP danas, gdje vidite da imate ogromnu količinu infrastrukture gore u zoni centralnog kolodvora, tih preko 200 metara infrastrukture koja nije potrebna, ili ako se ona suzi na sam osnovni koridor, dobili bi jedan učinkovit prostor s ovim zelenim potezima i tako dalje. To je ta pruga koja je danas, znači, podignuta, ono što sam pričao, cijelom Zagrebu je podignuta, osim u zoni kolodvora. Postoje naravno i 2 varijante da se pruga ukopa u cijelom, ali to je nevjerojatno skup, jer bi preko 20 km morali staviti pod zemlju, ili varijanta da se samo pruga podigne to u zoni kolodvora. Sad, ovo sam rekao, znači, ukoliko idete obnavljati Donji Gradu, ne stvarate nikakvu novu vrijednost, samo se vratite na stanje prije potresa sa ogromnim troškom. Ukoliko obnovite kuće u Donjem Gradu, a preselite određeni dio javnih institucija na Gredelj, imate program plus. Znači, Donji Grad teško može dobiti neku energetsku učinkovitost, znači imate dosta grijanja na plin, još uvijek nešto i na drva, dok izgradnja na Gredelju može proizvučiti male, one što su malo prije spominjali, kako se zove, opekse. Zgrade u Donjem Gradu su poprilično neučinkovite, znači nisu pristupačne za invalide, imate strašno velike visine, to su radili da bi podrumi bili izvan zone vlage, pa su ih podizali na 1,5 etažu. Imate jako malu učinkovitost po visini, znači veliki volumen zraka. Nevjerojatno kompleksna, sve to je stubište, jer te zgrade nisu rađene kao poslovne, nego kao stambene ili nekakve palače. Recimo, kubikaža zraka je, kao što vidite, otprilike 2 do 3 puta veća u nekom staroj palači u odnosu na nekakav suvremeni ured. Da ne govorimo što je to sa prometom i parkiranjem i mirovanju ili tim pristupu invalidima, ni samo invalidi, nego i žene s kolicima, malom djecom. Isto tako, Donji Grad ima problema sa kvalitetom zraka, malom instalacijom, sve to se može u novim dijelovima postići i naravno, ako govorimo o političkim ili o javnim nekim institucijama, sigurnost je skoro nikakva, dok se to može na nekoj takvoj lokaciji popraviti i intervencije vozila sigurno nije zgodno za intervjuirati u Donjem Gradu. Naravno, ono što nikad ne bi, najvrednije stvari, recimo vidjeli ste što se dogodilo u Petrovoj bolnici, odnosno rodilištu, najvrednije zgrade, mi djecu držimo u tako nesretnim zgradama.
Evo, znači, ono što bi mogli postići sa ovakvim jednim projektom su enormne uštede za grad, za kvalitete za stanovnike, privući nove turiste, pa čak i nove stanovnike, jer mnogi gradovi u zapadnoj Europi i čak i istočnoj su privukli jako puno svjetskih investicija i privukli nove ljude, a mi ih samo gubimo i ih tjeramo u Irsku. Evo sad bih pustio jedan film, ako možete pustiti zvuk. Urbanistički razvoj Zagreba u 20. stoljeću preskakao je velike prostore uz centar i grad se širio na periferiji. Time je Zagreb postao grad velike površine s ukupnom malom gustoćom stanovništva. Javni prijevoz je neučinkovit, a komunalna infrastruktura skupa. Neiskorišteni prostori uz središte čine diskontinuitet koji narušava optimalno funkcioniranje suvremenog grada. Istovremeno gusta i kompaktna povijesna jezgra vapi za temeljitom obnovom, što je potvrdio i nedavni potres u Zagrebu. Uglavnom napuštena industrija u centru grada sačuvala je prostore koji nam pružaju priliku za prvo sustavno planiranje nakon dugo vremena. Industrijska zona najbliža povijesnoj jezgri prostire se između Branimirove i Vukovarske ulice, te željezničkog i autobusnog kolodvora. Ta površina od 45 hektara jedan je od najvažnijih prostornih potencijala grada Zagreba i udaljena je od centra svega 15 minuta hoda. Zona je površinom dvostruko veća od jezgre Dubrovnika ili po potencijalnom broju stanovnika jednaka manjem hrvatskom gradu, primjerice Čakovcu. Uređenje zone Gredelj prilika je da se riješi jedan od najvećih urbanističkih problema Zagreba, a to je nepovezanost sjevernog i južnog dijela grada. Ta dva dijela su zbog željezničke pruge spojena u samo 3 točke. Poštujući kontekst i lokalne specifičnosti Zagreba, planom se prihvaćaju suvremeni trendovi urbanog razvoja uspješno provedeni u mnogim europskim gradovima, kao što su München, Oslo ili Zürich, na sličnim napuštenim industrijskim lokacijama. Rezultat takvih projekata je izbalansiran i održiv urbani krajolik. Sretna je okolnost da zona Gredelj ima samo 2 vlasnika, grad Zagreb i Hrvatske željeznice. Sustavnim pristupom Gredelj bi mogao postati suvremeni dio gradske jezgre, uklopljen u njezino tkivo. Takav ambijent može ponuditi kvalitetan život i rad stanovnicima svih dobi, životnih stilova i socijalnog statusa. Kako bi se ostvarilo potpuno prožimanje s donjim gradom, potrebno je podići prugu, koja je u ostatku grada već u zraku. Podignuta pruga olakšava prolazak ne samo automobilima, već i pješacima, te se tako povezuju danas razdvojeni dijelovi grada. Investicija podizanja pruge može se usporediti s investicijom gradnje rotora Remetinec, od koje je svega 3 puta veća, dok su benefiti za grad nemjerljivo važniji. Uređenje trgova i ulica primarno namijenjenih pješacima uz dobar balans javnih sadržaja transformira prostor Gredelja u privlačnu i pristupačnu pješačku zonu grada. Velika fluktuacija stanovnika i turista jamči održivost javnih sadržaja i vitalnu urbanu dinamiku. Gredelj je i vrlo važna prometna lokacija, lako dostupna gotovo svim vrstama javnog prijevoza, vlakovima, autobusima i tramvajima. Izmještanjem postojećeg autobusnog kolodvora podzemno na glavnu gradsku os ostvarilo bi se povezivanje s postojećim željezničkim kolodvorom. Tako nastaje prometni hub koji olakšava tranzit putnika i jača vezu Zagreba s ostatkom Hrvatske i svijetom. Nova izgradnja ne znači i brisanje postojećeg identiteta prostora. Potrebno je zadržati vrijedne elemente industrijske baštine tvornice Gredelj uz prihvaćanje suvremene arhitekture. Tako će se izbjeći stvaranje generičkih prostora na važnoj gradskoj lokaciji. Revitalizacija industrijske baštine kulturnim i društvenim sadržajima podiže vrijednost cijele lokacije. Primjer odabira takve metode je buduća prenamjena paromlina u gradsku knjižnicu. Revitalizirana baština integrirana u javni prostor postaje suvremena interpretacija, ali i logično proširenje Lenucijeve potkove. Nastaje javni potez gdje se parkovi, zelene površine i trgovi prožimaju sa sadržajima kao što su tržnica, muzej ili nova scena zagrebačkog HNK. Tako nastaje vitalan i sadržajno raznolik urbani ambijent jedinstvenog karaktera. Planiraju se i ostali sadržaji važni za funkcioniranje grada, kao što su škole, fakulteti i funkcije javne uprave. Novi oblik suvremenog bloka otvorenog je karaktera i formira manje trgove i parkove u mjerilu susjedstva. U planiranju stambenih i poslovnih prostora na višim etažama vodi se računa o raspoređivanju visina kako bi se dobilo što više dnevnog svjetla i kako bi se stvorili najbolji mogući uvjeti za život i rad.
Urbanističko rješenje bloka je samo okvir za buduće arhitekte pojedinih zgrada, čija će različita rješenja pridonijeti vizualnoj raznolikosti kvarta. Unutar svakog bloka planira se više vrsta sadržaja, od edukacije, sporta i ugostiteljskih sadržaja na nižim etažama do poslovnih i stambenih sadržaja na višim. Takav pristup osigurava da se sadržaji međusobno dopunjuju i da blok bude ispunjen korisnicima tijekom cijeloga dana. Zanimljivi i aktivni javni sadržaji u prizemljima donose život na ulice. Uređenje Gredelja projekt je od gradskog i nacionalnog interesa, jer se njime postižu dugoročni benefiti za čitavu zajednicu. Grad Zagreb povezuje se u cjelinu, dobiva nove pješačke površine i rješava se industrije u neposrednoj blizini centra. Zahvaljujući prometnom hubu, povezaniji je nego ikad, jer se željeznica reafirmira kao najbrži transport u Europi. Najvažnije je da se građanima osigura visoka kvaliteta života i zdravo radno okruženje u skladu sa suvremenim standardima, te novi javni sadržaji i pješačke površine u središtu grada. Gredelj je prilika da se stvore opsežni novi sadržaji u blizini, dostupni čak i za vrijeme obnove potresom oštećene gradske jezgre. Osim očuvanja sigurnosti građana, obnova bi trebala potaknuti i reorganizaciju smještaja danas rasutih javnih službi i njihovo preseljenje u prikladnije građevine. Ovo je trenutak u kojem se pokazuje potreba dugoročnog, društveno odgovornog i socijalno osvještenijeg planiranja, koje će objediniti sve struke u boljem promišljanju prostora, na dobrobit grada Zagreba i njegovih građana. Evo su autori koji su radili na ovoj studiji, Colliers i Trial HD i CIE i tako dalje, i ljudi koji su radili na ovom zanimljivom filmu. Ne znam, jeste primijetili na Godzilla, valjda je trebala biti ovaj rat u Ukrajini, jer samo nam je to falilo. Samo da se još malo, pošto sam na ETF-u, to zamalo sam studirao ETF kad sam odlučivao ću biti arhitekt ili informatičar. Završio sam kao arhitekt, ali nešto ostalo malo tog hobija, pa se bavimo unutar firme. Razvili smo jedan startup koji se zove Volume. Ovo 3 na kraju je to slovo E, odnosno koje se ne čita u tom Volume. Znači, napravili smo ponukani ono što je malo prije Marko pričao o svim onim problemima koje imamo u građenju i jako velikoj kompleksnosti tih svih sustava. Mi smo napravili jedan ja bih rekao malo ležerniji sustav koji omogućuje integraciju projektiranja, građenja i upravljanja objektima u jednom relativno jednostavnom online sučelju, gdje nam je fokus bio na tome da ljudi ne mogu svi savladati napredne i kompleksne sustave, nego da koriste jedan online platformu gdje svak kreira ono što proizvodi. Znači da niko ne mora za nekoga drugoga raditi, jer tu uvijek kiksa i sve te baze podataka kad se svede na jednu osobu koja će to za svih ostalih unositi. I u principu smo htjeli napraviti jedan softver koji prati postupak, koji ne mijenja ono što su ljudi navikli. Znači imamo tvrtke, imamo projekte i onda te različite module kroz koje se to koristi. I pošto ne bih htio vas daviti, imate lijepi sunčani dan, evo sklikajte ovo, pogledajte ako vas interesira i javite se. Hvala vam puno.